laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علما حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المستمعون والمستمعات لهذه الإذاعة المباركة، إذاعة السلام والنجاح والفلاح والسعادة، نحييكم في هذا الوقت المبارك تحية طيبة مباركة عطرة نسمة من عند الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. en yetti Allah subhanahu wa taala, en jarnimo e ɗi nemaji makko e ngal ɓural e teddungal ko tedduni en, o ɓurni en, o moƴƴi e meɗen, o waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe, o waɗi en julɓe, o waɗi en jaaɓe mofteneɗal Muhammad sallllahu alih wa sallam. o moƴƴori e meɗen nemaji ɗi tawata limugol wawata andugol ko honno ɗi fotata. daare nemaji ko Allah moƴƴori e meɗen, ko ñaamete e ko yarete e ko ɓornete e ko hoɗete e ko waɗɗete e ko duñcitorte fewndo ɗo neweleji e ɓuttuji, ko ñawdore, ko surrore, en wawata limtude. eɗen haani jarnugol o so yiltike ɓaawo seeɗa hayso ko fewndo mandagol amen wano menen ni ɓorde wano 1960 ha 62 ha e duuɓi gaaniji ɗum o ndaari no wuurino ɗe noon on tumati enen e mawɓe men no wuurino noon on tumati ka neminagol. ndaari hannde ka fewdiɗen ɗon en tawa hiɗen haani jarnugol Allah dey, eɗen haani yettugol Allah dey, newere nden ɗuuɗi no haani kadi yettugol Allah ngol ɗuuɗa. e yettimo hiɗen qirro ko kanko woni Allah gooto mo haanuɗen rewde, Allah ɗimmojo ala. tawa si rewama nafay rewɗo on, si rewaka lorra e mo rewani on. hiɗen qirranimo ɗum ko en maccuɓe makko, ko kanko woni Allah men taguɗo en, arsikayɗo en, wurnuɗo en, warayɗo en, malnayɗo en, ma maltikay. hiɗen seedanolaɗo meɗen Muhammad sallllahu alih wa sallam, Muhammad ibne Abdillah ibne Abdilmuttalib al-Hashimi al-Qurashi. hiɗen qirrano wonde ko Allahu suɓimo, suuti, nelirimo giggol e hoolare, nelimo e tagore nden fuu. ɓaleɓe ɓen e daneɓe ɓen, wonɓe nokkeli ɗin fuu, ɓorde kawnulaɗo ha ñande dalngal ngal dari. o timminirimo e nele, o hombiri diina makko kan diinaji ɗin fuu. diina makko kanko nelaɗo ka o addana kanko diina yurmede, diina ɓuttu, diina teddungal, diina malal, diina kisal, diina peewal. hiɗen qirro kadi seedi to o gomɗina googina wonde o yettinno ko o nulano kon, o jam faaki, ko waɗi ko moƴƴo, ko nunɗuɗo, ko yiɗanɗo e moƴƴeriji ɗi. o laaɓani mofte makko ɗe reedu, o wattiɓe e laawol, o acciɓe e laawol hentingol, jalbungol, feewugol, yetti jemma maggol e ñalorma maggol no fota hentade. mo accitingol ɗon ko kanko tawi accitani hoore makko. kala ko heɓoy ton e albalaw e tana e halkare ko kanko faggitani hoore makko de. en toriki Allah yo Allah juula e o nelaɗo meɗen, juula e sahaba ɓen fof, juula e kala jokkuɗo diina kaɓe jokkuno kan. yo Allah jokki en kan diina e gurdam men ɗan fuu. o timmina en kadi hoore makka, o jaɓana en dewe ɗen fuu, o waɗa en malaɓe. Allah nde ɗen iwaka hoore leydi ɗo wonta ka nder leydi, yo taw hara himo weltani en, himo yaafi en, himo yarli en, himo rinɗini daaɗe meɗen e yiite, himo windi en koye naatoɓe aljanna. allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe heɗitiɓe e o radio fewɗo ɗo, radio meɗen Malal, radio Kisal, radio ɓuttu e teddungal e gandal e pinal. oɗo radio mo tawata yentori Allah ɓe miijinoɓe haa
miiji siñci o e wallitiiɓe e tambitiiɓe e waɗuɓe mo ɓe ko mari feere waɗugol toon waɗuɓe jawdi e waɗuɓe haqqillaaji mum e waɗuɓe tañji muɗum e karamokoɓe yewtooɓe e heɗotooɓe en tori allah yo allahu malnu en fuu so allah waɗi sabu ɗum ɗo ɓe faamano dina ɓen faama ɓe feewano ɓen feewa fewno ɓen ɓeyda taɓrude hoore peewal mungal bakkaruji men ɗi fof ɗo yaafe sabu ɗum ɗo allah waɗa en moƴƴuɓe malaɓe naatoɓe aljanna allahumma amin wallahi wa rabbil kaaba biduni mujamala hara wona woofi wowlugol fiyo welu ma fiyo mante ma fiyo wi ha kaari en de wowli hunde kaari wallahi meɗen weltani on onon wonɓe e yangade fiino o radio ɗo no tabitira e moƴƴereji goɗɗi goo jokkutuɗi o établissement meɗen ɗo laawol kisal sadakaji ko wona e waɗede e muɗum balle ko wona e waɗede e muɗum koloji ko wona e asede e muɗum woɓɓe no darnanede galleji woɓɓe no tambitede fiino tambitora ɓeygure wallitede en tori ɓe ko wona e waɗede e ɗum kon yo allahu lorka ɗen woni imde ɗon waɗa barki e majje waɗa sadakaji ɗin fof sadakaji jaɓaɗi jonnitira e jodde mum nin joddi ɗen ɗin ɗon sadakaji ka sookeje ɓe ñaame ñande jawdi e ɓiɓɓe tun nafata sinara ko arduɗo e ɓernde laaɓunde poyi en tori allah yo allah jaɓa en ɗum allahumma amin haray musidɓe julɓe tedduɓe ko adi jonotude on micro on koko raɓɓiɗi woni ko wacodirten ɗo golle ko yen hun allah subhanahu wa taala yen ɗoftomo yen nananmo yen waɗu ko yamiri en kon accen ko haɗi en kon goto yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe hulowo allah moƴƴi ko feeñi kon ko winda kon fi makko wakkiliɗo dewal ruuɗiɗo ko woni ruuɗiɗo komo tawata fi adna on bonnanta ɗum laakara mum on andiraɗo ɗum moƴƴi ñande goo o wi ha o wi himo maafi ko honɗum maafinimo o wi o taƴaki yurmede allah nden dey o wi kono sina hara yurmede allah nden ɗum ha e hoore makko o tañƴinaki o daɗo yeey natugol yiite fi honɗum o wi o taskike fi baba men adama issa makko on enene men hawwa o ɓeeɗo koko aljanna ɓe taga ka nder aljanna ɓe okka piiji ɗin fof allah wi ñaame yare dakumite ragadan no faalira ɗon o wi wala tagrabu hadihi shajarata fatakuna min alzalimina kono ngal leggal ɗo ngal ɗo tu taw ɓatto ngal ɗo sakko wonon toñoɓe taw mimo ngal ɗo ye ɓe haɗa hunde wotere pet ɓe daginana piiji luttuɗ ɗin fuu cheytane ñenti molti ha multiɓe e ɗayni ɓe faaminan ɓe wonde ko allah haɗi ɗon kon na probléme noon faamini no laaɓani ɓe reedu ma nahakuma rabbukuma an hadihi shajarati illa an takuna malakain aw takuna min alkhalidin wa qasamahuma inni lakuma lamina annasihina fadallahuma ɓe gurur o wi a wota on sikku ko pijiɗin ko dangereux hulɓinaki ma pinaki ko allah wi taw ñamugal leggal ko wona wonde makko sarti ko fi tan wontu malaikaɓe ma wiye on luttay ga ɗum tamapin on wallahi min miɗo laaɓani on reedu min komi giɗo moɗon min ɗe weldi mi ɗaynata on fadallahuma ɓe gururi o tindinirɓe ko ɗayde jakka o jamfotoɓe jakka mum falamma zaga shajarata badat lahuma sawatuhuma ɓaawo noon ɓe mettike leggal ngal ɓe ñaamingal ɓe wottini woɗa on ɓe waɗi ko allah haɗuno ko hunde wotere pat allah ɓoori ɓe coñci ɗin ɓe darori ni itti on nema ndin cuɗaari ɗon fa tafiga yahtifani alayhima min waraqil janna ɓe fuɗɗi noon helgol baafe leɗɗe ɗen ka aljanna baka e maɓɓe
hari ko conci nun ko conco surata kon ka ko surata honɗum oɗo karmakojo kanko waddaninde o wii ndaare wonɓe ka nder aljanna bonni bonnere hum gootum kum ɗon woni sabu haa ɓe yaltika aljanna enen ko ka yaati aljanna jibina ɗen janɗuɗen ne'a ɗen hiɗen faala naatoyde ka aljanna hiɗen wadde bonnereji ɓuri wulure ko honno naatiroyten o wi ɗum kanko no maapinimo moƴƴi no aaninimo ha o wi sina allah yurma sina allah yaafi sina allah waɗu ko o anndira kon dokkal e teddungal e muñal o wi haray kanko o tañinaaki o naatagol aljanna ngam haray wattanen follo moƴƴi hulen allah etoɗen rentoɗen e piiji bonɗi sen ndaari wano yimɓe annabi Shuayb yimɓe annabi Shuayb ko ɓe anndirano bonnere ko bonnereji ɗiɗi bonnereji ɗiɗi ko ɗin ɗon waɗi haa ɓe halka honɗum woni ɗum attatfifu fi lmikyali walmisan wa tawa'udu nnasi fi turuqati hiɓe jogino jikkuji ɗiɗi bonɗi annabajo maɓɓe on arisi haɗugol ɓe ɗin ɗon sabu ɗin ɗon duumike e maɓɓe ɓe wuufiɗi ɓe woowiɗi honɗum si ɓe etay ɓe timminta ko sariya hon ɗoyti kum ɓe ettiranta yimɓe ɓen si tawi ɓe yeeyude ɓe si ɓe sooda e juuɗe maɓɓe ɓe ndaara sariya wi jani ɓe ettira si ɓe peesay si ɓe peesadi ɓe ɗoytay ɓe timminta peese ɗen ko ɗum waɗi annabi Shuayb wiɓe wala tanqusu lmikyala walmisan ya qawmi awfu lmikyala walmisana bilqisti wala tabhasu nnasa ashya'ahum wala ta'thaw fi lardi mufsidin o waajiɓe o inni wo ta on ɗoytudey si on etude ma si on peesude ta on ƴettu geɓe yimɓe ɓen ɗoytironɗa seeɗa ɗoytonɗa seeɗa mooɓidiron si on sikku on heɓay buyi o wiɓe kadi hiɗon jooɗo ka laawi hiɗon hulɓina yimɓe ɓen yon sakko yimɓen ka laawi kala faalaɗo feewude kambanon mo en huwodiray an kadi a jokkiiɓe awa e yiiday sabu ɗiɗo boneji ɗiɗi petti allah halkiiɓe few o wattiɓe ka asfin ma'kuli haa no o jantoran en noon ka o wii e lannode qissa maɓɓe on ka an lam yagnaw fiha ala bu'dan li madyana kama ba'ida samud galleji maɓɓe ɗi mbay ay halkare nden ari ɓe halki sa ari ka galleji a sikkay goɗɗo meeɗa wonde ɗon ha hande a yi'ata hay hunde a nanatano hu a nanatano hay haray wattane fonno muraado moƴƴuru anden allah halkunoɗo ɓen on himo ɗo ha joni doole makko ɗen ɗoytaki de ko woni tun nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓahimo yurme ɓahimo moƴƴi allah no yiɗi mo toranen men allah wota en fo en halke ñande wotere ma en ñande wotere kono noon wurtugol woɓɓe goo e hoore woɓɓe goo woɓɓe wara woɓɓe tampina woɓɓe tooña woɓɓe jatta woɓɓe e ngañanendi e ngayguuji e konnaaguuji ɗum ɗon o wino torino allah kono allah jaɓano ɗum few haray ka timmode konngol angol ɗo hen fof mo ɓe yo yilto kañum tun e hoore muɗum ndarton hasba hoore muɗum ndaara ko honɗum woni e gedde ko honɗum on tigi woni e wadde fii yo heɓu aljanna ko honɗum on tigi woni e wadde fii yo daɓi yiide ɓay ko faalaɗen kon fof ko en ɗaɓɓay ko hulɗen kon fof en etoto ndaaren laawi no dogiren haa daɓiren ɗum yiite ngen kadi ko dogetege aljanna on kadi ko ɗaɓɓeteɗo mo ɓe yo ndaaro ko honɗum woni e wadde no gasa yimɓe ɓen annda an ko wonɗa e wadde kon kono allah kan an e allah hiɗon anndi ko wonɗa e geɓe haray aljanna on heɓortaani inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum ljanna allah o yeeyu aljanna makko on julɓe ɓen yo ɓe ittu honɗum wonkiji maɓɓe ɗin e jawdi maɓɓe ndin haray ɓe heeɓi aljanna
ɓe haɓide ɓe wakkilo ɓe piire ɓe gerde ɓe katakatanno woɓɓe maaya e muɗum woɓɓe lutta ɓe wara kamɓe kadi woɓɓe goo ɓe finance jawle maɓɓe ɗen si ɓe waɗi ɗum ɗon haray ngeygu ko ɓe haldi kamɓe Allah kon haray ngeygu ngun timmay waman awfa bi ahdihi min Allah ruwata o wi fastabshiru bi bay'ikum alladi baya'atum bihi weltore o marché ɗo ngu ngeygu ɗo onon e Allah ko yeyon yonɗon ko yon ittu wokkiji mon e jawle moɗon heɓon aljanna hande ɗum ɗo ko tono molanaɗo ko ɗum heɓu ɗon ko ɗum waɗi ɗare o sonnajo Abu Dahdah ko wino kon o yi rabiha albay'u wa rabbil kaaba ko gandi Abu Dahdah ndaare o sonnajo ɗo e son ɓen hande ɓen ko honno wayi sabu an kanko Abu Dahdah kadi on gorko ɗon e worɓe hande ɓen kadi no serti yen andi qissa makko on ko qissa seloɗo arɗo ka mustadrak imam hakim Naysaburi e ɗefte goɗɗe goo goɗɗo no kawtiri e suka woɓɓe ɗi ko ali e simani jardin ɗi maɓɓe ɗi no bakoni oya noon faala kanko pari kon kon ko faala wadde cour e jardin makko o o yani ha nokku goo o tawi leggal tanno oya no naaɗiga makko si o fewni cour makko on leggal ngal wontira e nder jardin makko on ko daale ko jeeya ko wontira ka nder jardin makko so o wi o waddire ngal ɓaawo turoto cour on turoto o tori o inni andi mi Allah ɓayi e maɓe leɗɗe ɗum optal ngal ɗo mi fewna e cour an on o yewi mi watta few suka o yiyani kadi laaɗo yimmi yejjanan o yo optal ngal leggal si yomi fewnu cour an on nelaɗo maki okkumo leggal ngal o fewna cour makko o yangi ɓayi gamari buy ɗum ɗo lomatano o yewi mi watta nelaɗo maki okkumo ngal leggal tamaro ɗon Allah okkete leggal tamaro ko aljanna haray a heeɗi leggal tamaro ko aljanna o yewi mi watta nelaɗo fanti ala ko goɗɗo jeejira goɗɗo hewɗi wigo sa waɗi ɗum ɗo hara heewi aljanna ɗon timi wakkilaki no terduno e hoore noon Abu Dahdah tawi mo jenti ɗum o ari o soogi nelaɗo wiɗe ñannelaɗo so tawi mi soojigal leggal o mi ƴettigal mi hokki fuusuka ɗo o fewni ko makko o min kadi heɓa leggal ka aljanna leggal tamaro ko aljanna ma ni Abu Dahdah miiji noon ko holɗum o jonnata o haa o weltora ɗum ɗon o jonnamo leggal ngal o ari o soodi mo inde ene heɗe anndi jardin an wonɗo nokku kaari on tawi jardin on ko yoni leɗɗe temeɗɗe jeegoo tamano nder ɗon o wi miɗo anndi ko ngoni anndaano jardin ɗo o wiɗa waawi ƴettugol ɗon ɗon o fukku makko e koni nder ɗon ko fof jonnaami ngal leggal tamano ɗo o inni miɗo wakkili haray noon haray min haaju am feewi o wi awa ƴettu fof ɓe haaldi ɓe fotti piri on te jaɓi nelaaɗo maaki awa o wiɗi nelaaɗo ƴettugal leggal okka o suka o kiimu nelaaɗo ƴetti leggal ngal jonni suka on Abu Dahdah ɓaynenndi seeɗa wañi ene nelaaɗo mi heɓi leggal fewnotawaro ko aljanna naaɗo maaki wona leggal gootal kam min irɗi radah fi ljannati li Abi Dahdah o wi heewi wona gootal hiɗa mari leɗɗe tamaro rihuɗe haa yiɗi ka aljanna kanko Abu Dahdah mo anndi Allah waɗantama leggal ka aljanna ko an jeyingal ko an ñamata ngal o ƴettanaɓe ka yinga ɓayno Abu Dahdah ɗum ɗo gasi o dogino o yahi ka darde mum anndi ɓeygu makko e ɓiɓɓe makko ɓen ɗo ka nder darde no ñaama no yara toon no fiɗa o ari hay o naata ɗo dari ka sabuga o inni Ummu Dahdah yumma Dahdah o winamo bisimilla wone nder ga o wi o ari ga o wi ko on no waɗi naate o inni o ari yaati ga o ari haa o hewti o inni awa oɗo darden en jeyamo hannde kadi o wi honɗum o wi mi yeeyimo o wi yeeyemmo alaa ko hoolo mendina o fiye mene fof ko oɗo ko ɗon gurdam men ɗam fawi o wi mi yeeyimo o wi hombo o wi Allah o jiyani o wi hee e yetti Allah ngeygu ngu marsi wallahi marsi ko patron on tigi soodi
laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. fof koɓe wanno ɓe mbiranmo fof o hibbi toon o wayliti jiifaji paykoye koy koɓe wanno tamaro toon o inni ɗum ɗo e jeeya ko Allah jeeyi ko Allah jeeymani o ari haka tan watta payko ngo no maɓɓi tamarore o ɓoɓi hunde ko o yalti tamarore nden o liɓe neɗɗo o inɗo ɗo e jeeya ko Allah jeeyi mani mani nam tawde sonnaɓe sifa on hande no woodi suuɗa idan haray ɓeeɗo ko ɗaɓɓayno kon ko aljanna enen kadi ko ɗum faala ɓen ko mbi wonkiɗo ɗe en tori kala la okkore kal janna en tori kala ko wonta o tabitiɗin hoore goonga ko woɗɗintina e fiji gonɗi fof waɗa en malaɓe naatoɗe janna haray fayno gasa hara wonɓe ka yiini e faalaɓe laande ɓenne muuɗi idar wana fen lor joni tan micro o cheikh abdallah jazakallahu hayra wa barakallahu fikum haray mi salmini e hande mi salmini wonɓe toon min fof technicien ɓen e heeɗiɓe ɓen on fof on jarnama weltanama wa barakallahu fikum ونحن تحت خدمتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.